Ko Te Waiotu Fairlie, tētahi o ngā kai heke ngaru maha I whakakao atu ki te tai tokerau nā rā whakanā. Mo te Whakataetae Heke Ngaru Māori I tū ki te tātahi o Rarawa. Kone atu I te rua te kau, nā iwi whakakano hihia I te tai openga nei. He kaupapa ko whakaatu atu I ngā pūkenga o ngā kai heke ngaru Māori I roto I ngā tau e toru te kau kua hori. He whakataetae e whakatairangatia I ngā pūkenga o ngā uri o Tangaroa. Ki tā te Māori kei roto I tō tātou toto te hākina o te Heke Ngaru, nō reira me whakamanawatia. E toru tau noi ho te pakeke o Te Waiotu Fairlie ka timata ki te Heke Ngaru. Koia tētahi o te kotahirau neke atu o ngā kai Heke Ngaru, kua karapinepine mai nei mo te whakataetae. I'm currently getting training from Rarawa Beach. So now I'm stoked about that. Koenei he wā ki te whakapiri hei Māori ki roto I tētai hākina e tino aroha nui ana tātou katoa. Ke hoki anō kia Tangaroa, kia hene moana, kia rangi nui, nā reire he tino hononga a tātou, kia hono ai tātou hoki ki ngā mautere te moana nui a kiwa. Ko te whakataetae nei tū tuatahi ki te tai hauāuru I ngā tau e toru te kau ki muri. I tīmata mai I Taranaki, WBBRC, whakapiti atu ki tauranga moana, ki Whaingaroa, and ka tahi ka tau mai ki konei. For me, this comp wasn't really about competition, but it was more about making connections and doing some networking in terms of meeting other people, meeting other surfers, and I think it's just a really good opportunity for us to do that. It's pretty different to most other comps. Everyone's quite talks to each other and stays in the marae together, which is quite different to your other comp where everyone's real individual and just kind of doing their own thing. Ahakoa he whakataetae, he mārama te kite ake ko te whanaungatanga te mea nui ki e nei kai whakataetae. 5, 4, 3, 2, 1. We're at the top end of the country, so for us it's just important to play our hand in our community to put that on the map and actually share that with others throughout the country. It's not just the surf comp, it's about getting together and all that, and I just love that. It's awesome. Yeah. It's super good hanging out with my mates that I don't get to see all the time because we live quite far away. Me kimi I ngā Māori e eki ngaru ana nō reira, koena te take ka kaha haramaia hau. O ngā iwi e rua te kaumātahi I tēnei whakataetae, ko ngā puhi te toa whakaihuaka. Mare haimuna riki, te ao mārama.